Ruang Talu Sambuang. Oke pemirsa, kita lanjut. Iya bola di pesulo sondong tamate rante kaluan. Ladi podia berong tamate tandung kalonaran. Laung kadende kadadede temai bisara todolo mangalentenan panikuan. Kumua susimo kada di sedan sarong temmo bisara upuk di toke tambane baka. Manoka lalulungan lumuk mengkailing la somboan pisik tiap latu bedaunna la kabumbunan karangan namina. Belanda inde dao gayang pasiruanna inde dao sarapan. Digante toba siang ina tololok pasarumanna rintin tomen nulusau umpolo bintanna sali unia rotona rinding. Di patilana sangkana ilante pada matu balok. Dan paliliannya bilang tertarik di kurandanna tondok di salisangka. Di pasilau heran ada nenek temai sangka todolo manglentenan panikuan. Di pasar Romi bombongan galang lakobak panalembang. Inde sarro tabiam lako bentu tuanna koli lara. Iya mo untun dan tomamma gikmas solanasan. Iya mo uruyang tomatin nokoni anggami sanggamairi. Antara na kenaba bana lembang apanten dege bulahanna tentu tuanna lipusanda kalua. Ammi rampo tongkon tomaindon tuktun ma'pote di polong. Belanna to di panganai kada maka limakna to pintin untula dende tak mapeletin to bisara to dolo di potau bunga. Ammi rampo tongkon tomaindon tuktun ma'pote di polong. Susi te allo to temo te kulla di demasa. Tamalaranggan mulaku billi biluaka tanda bukami masyarasan. Laku silah fantasi adallo atakmi anggamai. Belanda di bungkaran mokomisang ruang rinding te barung-barung di pamadatu. Di kilangan mokomisang sesemananga indelang tak taulah. Lamina itu romelayon nisung lea-lea. Belanna kumombong tingko sidoro angga to merabutan lang makalimakna to makaponan lau. Lau timang pakkan kadongkonan nilau saran lekairam kamarin tinamnya. Kumua anna manda kanan ineta deme bisara di anda batu silambik dau tongkonan layu. Kumua sorongan sepu adak nalembang taduan sapa basse dodolo dalam barang bolu tanda Mario. Kalau si pondo isinna pondo pena, bolu sitammu rakna sitammu pakina. Sambako di kiri galang kapuk mahrupa bungungan, lami siok lupa-lupa. Tarangan si pamatua itu kureke si pabadu karurungan. Maka limakna tarangan si babak buntuarandu reke si putane dekabon. Kidengki na batang lembang to lima ing diong tarmo si sanggu diong rangka si tadoan lengo-lengo si kamali.
Isa doang. Laki-laki masuk meja dong. Iya, wala ka makapagplano sila. Wala kami nakapagplano. Siguro tama tirante. Okay. Pura itu susu. Nah, malah sempero kami tahu. Desya persoalan adalah apa itu? Tak dua ketemu saya, siapa? Oh, benar. Yang kena pergi. Siapa? Lihat dia lu sama si lambar orang gila. Nih, Kau laki-laki tuh, laki-laki kau di situ. Pokoknya laki-laki. Nah, dia lain itu laki-laki. Kita duluan. Nah, kami kan boleh. Sinambil entah lah.
Iya, senyum-senyum. Iya. Di sino padingilan rantai kedua di pemain Mario lantai tanduk kalau nasi sanda tulangan kemak rabu talangan gato dia mau timbang tinggal yumi itu nasaladan kabak disaran lantai tangga bondo maka limana to naden dia disara misa bungatna lamai kombongan salok nato sang dua pindah Osaki-osak gorigo Umbainan murana pada manipas yung kalambak sakit di pamata Kumuan nama sakiarak di mangin menang Solatondo kobat Harimai yung tarmo si sabo Diyo perangka sinalo Hindi pa ito kopi to eh.
Tidak apa-apa, Ji. Ada simbol auto di dalam, ada cahayanya apa saja. Apa apa juga itu? Udah kau kecil. Ini itu yang pegang. Oke, mantap pemirsa. Lagi kuang tabe rokok palisun materan tekalua. Ki mak palidan dia mau pasiruatna in tandung kalonarang. Pondonganna lama palidan kan rokok bombong galuatna pesalu sangga angga pebil lebisara. Lantai dainana di potumbu kulau, lantai dondoko di tandu ada. Pada menanai bendan to di podatu muan itu allo anggina na to nanangi makalimat na tema itu dolo ipo to dolo
siatan diri Lampun tung kasaganda. Makalima naraka laku kuat tabe roko bombong kalua mi angga taruk bulan natu te barung-barung natu nasaran be kairan di delantang tahun. Kenapa ya? Lagi bainan kada nenek kumua turro manos sakatungkonan miun isung mak pakatan abanteng kamarin kinan. Apa daw me tongkonan kada daw me panito pa ulelean. Lalang apa kang sangloeran lenteng pokan sang tangke delalang. Longkam ya santung samarara di longko di riti bulan pagan janami. Si sholat inang labini kumpator romanas sakatongkonan mi lante mahal lorode. Apa kukuha tanglan na po tirambang tuwa mi tanglan na polik pang parayan mi. Kailangan di kukambyo santong sangarara mi kuko bi kriti bulan pagantianan mi. Di kuwarian na hindi katungkunan mi lante mahal mi lanto pulak di pamarasan larek ke sumpu pentaunan na. Yang matu katungkunan kamarin dinan na badi almarhumah indola lai kombong Tonglo Taparan Utara Belanna to sayulang rara to si kadende bulan tasaka untoding bulan di rarama kamban natutun metua lompa manasa kami katongkonan mi tamalantang nomor 40 talu sel 50 katongkonan kamarin tinanna si ambe duma loso tuto mempatu burung na lako to balu latongkong kami tamalantang nomor 40 talu sel 50 katongkonan kamarin tinanna ambe rembot lo mayuka tunu kadende bulan rarama kamban natutun metua latongkon tamalantang nomor 40 talu sel 50 katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah Ruen Seton Taparan Utara tutun duka untoding bulan di rarama kamban lompataru kami katongkonan mi tamalantang nomor 40 talu sel 50 belan na numpuk kami rarama kamban tanah maserona bukutang sitiaderan mitutun metua katongkonan kamarintinan na siya pengutian damai sadan pembulian tutup mempatu burung na lakoto balu lampataru kami katongkonan mi tamalantang nomor 40 talu selko 50 katongkonan kamarintinan na si Mama Dima jomai bapalu tutun duka ungkadendek bulan rarama kamban tanah maserona bukutang sipiaderan na tutun metua la tongkon tamalantang nomor 40 talu selko 50 katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum deh gak deng pasuya tutu mempatu burung na lago sia bapak na eki lampataru katongkonan na tamalantang nomor 20 pintu sel ketalung puluh misa katongkonan kamarintinan na sia nanda Jesli lamai salu sopai jomai salu sopai tutun mempatu burung na lago sia mama na eki latong penduka tamalantang nomor 20 pintu sel ketalung puluh misa katongkonan kamarintinan na siapa pa na moto yung may tombang lambda tutum mempatu burung na lagu si Mama Eki latong bang tamalantang nomor 20 pitu sa lagu talong pulong bisa katungkunan kamarintinan na siapa pa Ayu yung may baling papan tutum mempatu burung na lagu si Mama Eki latong konduka tamalantang 10 pitu sa lagu talong pulong bisa katungkunan kamarintinan na siambel alay dara butuh puyo tutum mempatu burung na lago tebalu latongkon tamalantang nomor 40 talu sel 50 katongkonan kamarintinan na siya Bapak Liu tong may pambalu tuto mempatu burung na lago siya ambe uli latongkon tamalantang nomor 10 apa sel 55 katongkonan kamarintinan na siya Bapak Ones Jomai Papua tuto mempatu burung na lako bodi la tongkon tama la langgang kodi patarro katongkonan mi tamalantang nomor 2 nalantang nomor 40 talu saya lako 50 katongkonan kamarintinan na siya Papa Desti Kalembang tutup patuburan na lako tabalu latongkon tamalantang nomor 40 talu saya lako 50 katongkonan kamarintinan na pa siya Papa Desti Kalembang tutup mempatu burung na lagu siapa esok latong tamalantang nomor 40
pulong karua selaku patang Mana pulong ngati dua. TikTok TV. Katungkonan kamaritinan na si Bapak Indri Mana TikTok tumpang terus. taparan tutup empatu burung na lagu si mana iki latongkon tamalantang nomor 20 talu selaku talu pulong bisa. Katungkonan kamaritinan na demo Kalembang tutup empatu burung na lagu si amde esok latongkon tamalantang nomor talu pulong karua selaku patang pulong dua. Katungkonan kamaritinan na siapa Pak Ijen Rate Talonge tutulong kadende bulan Raramagambang toling bulan Nabukutang Sipiadera Patarro kami katungkonan mi tamalantang nomor patang pulong keluarga Apang Kalembang tutum empatu burung na lakoto balu latongkon tamalantang nomor patang pulong talu selko 50 katungkonan kamaritinan na si Bapak Tuti Kalembang Lesok ke Kalembang Taparan Utara tutum empatu burung na lakoto balu latongkon tamalantang nomor patang pulong talu selko 50 katungkonan kamaritinan na si Nenek Obi Kalembang tutum empatu burung na lako si Ambe Etik latongkon tamalantang nomor patang pulong talu selko 50 katungkonan kamaritinan na almarhumah Emma Ganti Taparan tutun ukadende bulan Raramakambang tutun medua latongkon tamalantang nomor patang pulong talu selko 50 katungkonan kamaritinan na Batindo Buyang selko 50 katungkonan kamaritinan na si Bapak Intan Kalembang tutun empatu burung na lagu siambe uli latongkon tamalantang nomor 10 apa selko 15 katungkonan kamaritinan na siambe Desi Kalembang tutun kadende bulan Raramakambang natutun medua latongkon tamalantang nomor patang pulong talu selko 50 katungkonan kamaritinan na siambe Leman Kalembang tutun empatu burung na lagu si Bapak Esam latongkon tamalantang nomor talu pulong karua selko patang pulong dua katungkonan kamaritinan na siambe Ati atau lebih katungkonan kamaritinan na Ati Kalembang tutun kadende bulan Raramakambang natutun medua latongkon tamalantang nomor 40 talu selko 50 katungkonan kamaritinan na si Nenek Aldi Kalembang tutun empatu burung na lakoto balu latongkon tamalantang nomor 40 talu selko 50 katungkonan kamaritinan na keluarga almarhumah Mama Tino Nyomai Makassar tutun empatu burung na numpung bulan Raramakambang natutun medua latongkon tamalantang nomor 40 talu selko 50 katungkonan kamaritinan katungkonan kamaritinan na demo di Kalembang tutum empatu burung na lagu si Bapak na lagu bodi na napamanasan ko ni Inan Bodi katungkonan kamaritinan na pa demo tutum empatu burung na di Kalembang tutum empatu burung na lagu Tobalu na napamanasan ko ni Inan Tobalu katungkonan kamaritinan na si Bapak Niko di Loso Taparan Utara empatu burung na lagu Tobalu na napamanasan ko ni Inan Tobalu katungkonan kamaritinan na Badi almarhum itu Palino Barra-barra tutun kadende bulan Raramakambang tanah masero na buku tanah sipiadera na tutun medua lana pamanasan kominginan mintu tomak rabutala katungkonan kamaritinan na Ambe Agus Loso tutun empatu burung na lago siapa Bapak Pika lana pamanasan kominginan siapa Bapak Pika katungkonan kamaritinan na Ambe Niko Delosok tutum empatu burung na lakoto balu na pamanasan kuminginan Tobalu katungkonan kamaritinan na siya Bapak Arsi may papabatu uka tutum na pamanasan kuminginan mindu tomak raputala na katungkonan kamaritinan na siya na saranga lo may papabatu uka tutum empatu burung na lakoto balu na pamanasan kuminginan Tobalu katungkonan kamaritinan na Badi almarhum Tungguru Untang Rate Taparan tutun kadende bulan Raramakambang na tutun medua lana pamanasan kominginan mintung tomak rabutala katungkonan kamaritinan na si Bapak Andi Taparan tutun medua kadende komi bulan Raramakambang lana pamanasan kominginan mintung tomak rabutala katungkonan kamaritinan na siya Bapak Resi Kalembang tutum empatu burung na lagu Tobalu lana pamanasan kominginan Tobalu katungkonan kamaritinan na si Bapak na Paresi
di Palembang tutu mempatu borong na lagu si Bapak Naison la na pamanasan komiinan siya Bapak Naison katungkunan kamaritinan na siya Mama Jono Jomay Makassar tutu mempatu borong na lagu si Bapak Naiki la na pamanasan komiinan siya Bapak Naiki katungkunan kamaritinan na si Bapak na Erli sambalit medjong may tanong pun tutu mempatu borong na laku si Bapak Naiki lan papanasan komiinan sia Bapak Naiki nah katungkonan kamarentinan na sia nana ita randanan batu dong may nonongan tutu mempatu borong na laku si Bapak Naiki na tongkon tamalantang nomor 27 saya laku 30 misa Ladi kuah susi masa ngararak miten mo pagantian 6 bulan minasabu randan di buduk bunati kalengko dililaku. De aku di pugandang lanteran te kalua di pubombongan lante tandung kalonaran. Apa daw may titungkunan kada daw manyomi bisa ramamali yung suleng kararakmi. Kumuha din niya maniti sa ngararakmi din niya maniti pagantian 6 bulan may salah sabu di randan di budukku. Salah atik diolengko dililaku lamentuara na roko dombong kalua di masolanasan kumuha na kamu meratontong manarang maapasi batu tanah pante maapasi dulu katona ondongan naraka teme di saranna dona bebatang lembang indi ada narante kalua pangelisuan na indi tandung kalonaran indi tokdoan wai mata indi rosoina angga tomak rabutan lang makalima na tomak kaponan nao nabainan diong suleng kararak ni masolanasan kumua din yamani si salah suka nakatongkonan ta din yamani silenda borong nakamarentinan ondongan narakate metadoan sappa di pamaluangan ondongan narakate metadoan tolek maka banting ayomi tangun tandai mani palisun nampak tang pebiring mani rantean tulu anna dolona mo dipaundi naundin na mo dipadolo mentuara akan roko bombong kalua mi masolanasan kumana kamu maratontong paupuy lang ang lolokona pasumpuy lang ang pentaunan na ikuan na hindi katungkonan milante makaloto yung todemo kamarin tinam milante gula tomarasan tang lapendelakan tang lapes salisia nakuha mi kada kaburok na toma rabutan lang anak kaditang pagayang bingsu di kondo tarapang toma rabutan lang nasino tinggi roko bombong kalua mi masolanasan kumua inde katungkonan mi masolanasan inde kamarin tinam misang kamairi langan mo kita rima makulololo rek mo kisarante maamburang tang pisero ya sule ko ongan banwan mi ketibali ko mi pakulingan mi belon nola ko mi tampo maloloran danan tang kelok-kelok kadang tang silang banan siria pasake na kuang rapak-rapak na batumang pararata laki ko lako kalemi tabe patarung itu katungkonan mi palu itu kamar tinam buang tontong umpasake Allah na manik lopak na kita bulan lako anggan na to na saladan di terante kadua na taranak pangalisuan na di bopani to bisara na umetetong konan kada la di pamasiang sambut lako to maduang kiba to siluki anak kiraka to merasa kehilangan bagi yang merasa kehilangan atau kabadian HP jika ada sekiranya yang merasa kehilangan segera ke meja protokol HP kotak aku kelompokan di mereka kalau saya ke sama desia adalah foto napungan alam aku kita itu merasa kabadian atau kehilangan segera ke meja protokol. De kamera. Foto. Ini mau kaya. Itu ngomong sangat tuh.
nolak sosial titik ke sini. Tahu ya pertama. Biar jutik ini nak. Satu jalan. Oke pemirsa, mungkin sekian dulu, nanti kita lanjutkan di rombongan berikutnya. Tontong kalame Terima katabe kasih. tamateran tekalua. Ra dan